Arijana, vi ste Dženanova mlađa sestra i uz svog oca Murizea već 9. godina se borite za pravdu, za istinu, za svog brata Dženana. Možete li nam reći kakav je bio zapravo Dženan i čega se sjećate iz tog vašeg djetinjstva, nekog događaja koji je obilježio vaše djetinjstvo i ako se možete sjetiti te kobne noći kada ste saznali što se zapravo desilo? Evo, ja ću prije svega da vam se zahvalim na vašim današnjim dolaskom u našu porodičnu kuću. Hvala vam što se interesujete za naš slučaj, našu 9-godišnju borbu za pravdu. To mi nekako daje nadu da naša borba još uvijek živi i da neće prestati sve dok naravno ima dobrih ljudi koji nas prati, koji nam daju svoju podršku. Kao što znate, eto, Dženan je nastradao 8. februara 2016. godine, 15. februara je preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Bio je divan mladić, moj brat, ali prije svega oslonac i podrška. Krasla ga je ta neka toplina, vedrina, volio okupljati ljude oko sebe, bio je uvijek veseo, raspoložen, ali s druge strane bio je jako odgovoran i ozbiljan kada je to trebalo. Imao je svoje snove koje su mu nažalost prekinuli, ali eto, pamtim ga nekako kada vratim vrijeme unazad. Žao mi je što su nekako posljednja sjećanja na njega ona loša, mada kažem da je to vjerovatno ta neka trauma koja česta za cijeli život. I posljednji trenuci, nažalost, sjećam ga se iz bolničkog kreveta dok se borio za život. Sjećam se tog posljednjeg momenta kada mi je otac saopštio da njega više nema, da je zauvijek otišao i to ono nekako što mi prvo padne na pamet. S druge strane, tu je mnogo lijepih trenutaka i one uspomene koje su u stvari naša snaga svih ovih godina i snaga za borbu koja je jako teška. Nekako je bio tu u svakom lijepom trenutku i značajnom u mom životu. On je bio tu i kada me vozio na maturu, bio je tu i kada sam polagala svoj vozački ispit, bio je tu i kada mi je javio da sam primljena na pedagoški fakultet. Nekako u svakom trenutku mog života, bio to lijep ili neki manje lijep trenutak, on je bio tu. Ne samo za mene, nego i za sve drugi. Tu je nekako bio poseban odnos koji smo mi imali sa Dženanom i mi kao četveročlana porodica i porodica sa prijateljima i svim onim koji su nas poznavali. Imali smo nekako svi poseban odnos, bili smo jako vezani i ja kažem, to je ono što nam na kraju krajeva daje snagu da izguramo do kraja, ma koliko bilo teško.